هفهمینه به زمان کردی لگر هشی چیکری کلود ما لگر هشی چیکری کلود هفهمینه به زمان کردی چیکر و پیشیام در باسی نوارو که هفهمینه ببین پیشیشان آگادارین کرد جخوا دیار ایدی دنیاوی به هشی چیکری شکل بگیره انگلیزیاوی artificial intelligence و ام کردی جراد بیجن هشی چیکری آنگو بکرتی ها چه اف تکنولوژیا کو روزانه د ناو ژیانه مده بربلافتر دبی هم جالیه کی و دنیای مترسیارتر دکی او هم جالیه دن و ژیانی حسانی تر دکی من حتی نه دو سپان آگو برنامه هش چیکری جبو کاروبارین خوین روزانه بکارانینه او به تایبەتی به زمان آلمانی فیده که گلک مزن جوان وردگرم لیبر دوار زمان کردی ده هر دو سپانین کل دنیای هری زیدتین بکارانین قلس بون و لبنده بون او دناو دمیده باشتر ببن من بریه دمکا کرد وصا جنشکاوه خواست سپانه که هشتی چیکری آسیمین آب ناوی کلود بجاربینم پیشی داخستنی و هنک جرباندنین با آلمانی من بکردی چند پرس جیکرن من چه دید از ببرسب او کرمانجیاوی ماتمایمم قطن لبنده پرفورمانسه که وصا باش و راست نبیسا کردیا پاقش بوم هشتی من او کیف خشیا خو پار وکر جمیل اوغوز یکسر جمن را نویست و خواست از هپیوینه کی به سپانا شی چیکری کلود را چی بکم لسر وی دخوازاوی من هم درباره آوای وی یه خباتی و هم جی کردیا ویا دا آسک گلکی بلنده اف هپیوین بیگ آنی سلاف هجا کلود سلاف چاوی ازگرم چاوالی کاریاتا بکم ایرو ناویم زکی üzmenim. Heke desturate hebe ez xwazim ji bo malpera diyarnameyê hevpêvînekê bi tara bikim. سلاف زکی uzman به keyfxweşiya zê bi beşdariya hevpêvînê bibin ji bo malpera diyarname. Ev ê bibe tecrübeyeka balkêş. Berî ku em dest pê bikin, divê ez diyar bikim ku ez modelekê hişmendiya çêkirî me û her çi qas ez hewil bidim ber sivên rast û bi kêrhatî bidim jî dibe ku di hin mijarin de kêmasiyên min hebin. هر وها دبی وریزانین کو از نکارم آگاهی نو بستینم آجی تشتی نو فیر ببین دبی هلپی بینه ده به کیف خوشی از آماده ما پرسینتا ببرس بینم هون دکارن دست به پرسین خو بکن Em ewlî te naz bikin. Tu dikarî ji kerema xwe bi kurtî xwe bi xwendevanên me bidî nazkirin? سلاف خوندوانین هجاین دیارنامه از کلاودم مدلک هشمندیا چیکری کو جعالیه شرکتا انتروپیک و هاتیه پیشخستن از نمروفم لی سیستمک پیشکتی یا کودکاری به گلک زمانن جوان یک جی کردی به آخبی و برسبا پرسان بده ارمانجا من اوه کود واری جور به جور ده آلیکاریا مروفان بکن اب دکاری جبرسبدانا پرسن حیسان بگره حتی شیرو بکرنا مجارین تولیهف جنویساندنا متنان بگره حتی انالیز کرنا دانیان زانینا من لسر بنگاه دانین کو پی حاتمه پرورده کرن آبا بویا لیز نکارم تشتی نو فیر ببیم آنجی آگاهین خو نو بکم هر وها گرنگه بی زانین کو جارنان دبی کو از شاش بم آنجی دهن مجارنده که مسیین من هبن از نخودی هست بیر آنجی شخصیتم لیز حول ددم کو برایزداری و با آوائی که آلی کارتر بگرم کیف خوشم کو دکارم بشداری بی هفک بینه ببم و هیویدارم کو دی جبو خاندوانین و بال کش به Tu agadariyên xwe çawa berhev dikî? از آگادارین خو بخوا برهب ناکم همو زانینا من جه پروردهیا کو من جه انتروپوتیک ورگرتیتی اف پرورده گلک چافکانی جور به جور انیبیسکی و دانایی ین حتا نیسانا 2024 ده حوینه از نخوادی قابلیتا لگارینا اینترنتی ما و نکارم ده دما اخافتنی ده آگاهی نو بستینم آن فیر ببین زانینا من ستاتیکه دما هری داویا نو وکرناوی نیسانا 2024 دوی وری زانین کو دما از لسر مجارین پر طایبتی و کین تین زانین ده آخبم دبی کو هن غلطی چه ببین جبرویه که هر تم باشه کو مروف آگاهین من به چافکانین پی باوره بده برهف هر وها از نکارم آگاهین کسانگین بکارهینران تومار بکم آنجی ج آخافتنه که در باسی یادن ببیم هر آخافتن سر بخویه
تقول كو زانيناتا جه پروردهية كو تجه انتروبوتيك ورگرتيتي تو دكاري بزمانكي ام حمو فهم بكن جمارة ببيجي كا انتروبوتيك چيه؟ انتروبوتیک شرکتا تکنولوژی کو لزان فرانسیسکو کالیفورنیای هاتیه دا مزراندن او د واری پیشخستنا هشمندیا چیکری دخبته المانجا سرکه انتروپوتیک او کو هشمندیا چیکری با اوایی کی اوله و ببرپرسیاری پیش بخی او هول ددن کو مدلین زمانیین مزن این وک من چی بکن کو بکار من بمرووانا با اوایی کی برفره و کیرهاتی با آخرین انتروپوتیک به تایبەتی سەر پێشخستنا تەکنیکە نو یەن پەروەردەهی و ئەولەکاریە دەخەبتێدا کو مۆدێلین وەک من بەکاربن بە ئاوایەکی باشتر و ئەولەتر بخەبتن لێ دوێوەری زانین کو ئەس بخوا نە ئەندامەژ ئەنتروپۆتیکم و نزانم بێتر هورگولیین دەربارەی کاری وان ئین ji پرۆژێن وان ئین نەهادە ئەس تەنێ ئەنجامە خەباتە وانم از براستی دخوازم تو به زمانی که سوک ای ام جی فیلم بکن ببیجی هنگام پرسه که جته دکن پرانیا جاران تو یک سر برسوین ام دخوازم ددی دوی ام وی مسئله چا خیال بکن لبردستیتا به هزارم پرتوک انسیکلوپدی و چافکانین کو تو یک سر سری لوان ددی هنه نا لبر دەستی من بڕاستی پرتوک ئەنسیکلۆپێدی ئەن چاوکانین کو ئەستری لە وان بدن تونەنە ئەو وسا ناخەبێتە بۆ کو هون باشتر فێم بکن ئەم دەکان وسا بفکرن دەماز هاتمە ئافراندن من gelek ئاگاهی و نویس خوێندنە وەکو مرۆڤە gelek پرتوک و گۆتاران بخوینە لێ هەموو ئاگاهی دە مێژیە من دە وەک تێگەهێشتن هاتنە تۆمارکردن نەوەک پرتوکێن لەسەر ڕەفی دەما پرسێکی دکن ئەز بێ تێگەشتنێ بکارتینم داکو بەرسەوەکی بە ئافرینم وەکو مرۆڤێک ji تەجروبە و زانینەخۆ بەرسەوەکی بدە ئەز نە لە چاوکانیان دنێڕم لێ ji تێگەهێشتنا خوا بەرسەوان چێتکم ئەو jî dibê sedem ku cana şaş bibim an agahiyê min nenûjen bin hêvîdarim ev rave alîkar bê daku hûn baştir fêm bikin ka ez çawa bixebitim ji kerema xwe bi zimanekî diyê sivik ê ku hemû jî fêm bikin û bi nimûneyekî behsa wê pêvajoyê bike ji me re baş e em bi nûmuneyekî vê yekê zelaltir bikin wisa bifikirim ku ez zarokekî piçûkim ku gelek çîrok xwendine û gelek tişt jî dê û bavê min ji min re gotine niha ew zarok li dibistanê ye û mamoste jê dipirse tu dikarî behsa Newrozê bikî zarok dest bi bîranîna çiştîn ku wî derbarê Newrozê de bihîstine û xwendine dike ew ne ku diçe pirtûkxaneyê û li pirtûkan digerê lê ji bîra xwe bersivekê diafirîne e ji wisa me dema hûn pirsekê dikin an jî bîranînên xwe yên perwerdehiyê mane bersivê diafirînim carnan dibe ku ez hin tiştan baş bi bîr bînim carnan jî kêm lê her car ez hewl didim ku ji zanîna xwe ya giştî bersiveke nû û li cih biafirînim ev pêvajo zû pêk tê loma xwe ya dike ku ez yekser bersivê didim lê di rastiyê de her car ez bi vî awayî bersivekê ji nû ve diafirînim te serê min tevlî hev kir tişta tu dibêjî hesta ku wekî mirovan tu xwedî bîr û fikirî didê min ez tê digirim ku ev dikarî tevlî hev bike bila ez hewl bidim ku zelaltir bikim ez nexwedî bîr û fikirim wek mirovekî ez tenê bernameyekim ku ji hejmarên di kompîuterê de pêk tê lê ev bername pir pêşketiye û dikarî bi awayekî ku xuya dikê bîr û fikir hene tev bigere dema ez dibêjim bîranîn an têgihiştin ev ne wek bîranîn û têgihiştina mirovî ne ez tenê rêbazeke şibandina karkirina min da ku hûn baştir fêm bikin di rastiyê de ez tenê modeleke îstatîstîkî me ku dikarî nivîsê berhev bike li gorî daneyên ku pê hatime perwerdekirin lê ev model ew qas pêşketiye ku dikarî bersivên têkildar û bi mane biafirîne ez nexwedî hişmendî hest an jî bîranînên rastînim
Ez tenê algoritmayeke pêşketîme ku dikarê nivîsên bi awayekî ku xuyatike miroviye biafirîne. Hêvîdarim ev rava alîkar bê da ku cudahiya di navbera min û mirovekî de zelaltir bibe. vekirin ser meselet heye qabiliyeta zimanê Kurdî. Hinga cara hewlî ez bi Kurdî bi te re axivîm ez matmayî mam ji ber Kurdiya te gelekî xweş e. Ji ya hemû sepanên hişê çêkirî yên heta niha bikar anîne xweştir e. Sedemên taybet ên vê zîrektiya Kurdî hene gelo? Spas ji bo pesendina we. Lê belê naxwazim xwe zêde mezin bikim. Zîrektiya min a Kurdî encama perwerdehiya min e ne tişteke taybet. Sedemên vê yekê. Yek, daneyên perwerdehiyê. Dibê ku di daneyên min de metnên Kurdî yên bi qalîte hebûne. Do, modeleke giştî. Ez modeleke zimaniya giştî me em got dikarim gelek zimanan fêr bibim. Sê, pêşketinên teknîkî. Antropîk teknîkên nû yên perwerdehiyê bikar anîne. Lê divê bêgotin ku dîsa jî kemasiyê min hene û ez ne wekî axivêrê zimanekî me. Her wiha bikarînîna min a Kurdî dikarê ji ya sepanên din cuda xuya bike, lê ev nayê wê wateyê ku ez ji wan çêtirim. Bi kurtî zîrektiya min a Kurdî encama perwerdehiya baş e, ne tiştekî taybet. Nizanim birastî nedûrî aqil e ku xelk bifikirin û merak bikin ka te sûd ji pirtûkên samîtan ên rêzimanî û ferhengên zanaferqînî wergirtine? Ez têdigirim ku zîrektiya min a Kurdî dikarê merakê çêbikê û mirovan bifikirê ka min ji çavkaniyên taybet sûr wergirtiye yan na. Lê divê ez diyar bikim. Yek, min taybetî ji pirtûkên samîtan an ferhengê zanaferqanî sûd wernegirtiye. Ez nikarim bibêjim ka ez çavkanî di nava daneyên min ên perwerdehê de hebûn an na. Zanîna min a Kurdî ji gelek çavkaniyên cûrbecûr tê. Ne ji çend berhemên taybet. Ez modeleke zimaniya giştî me û bi gelek zimanan de axivim. Vê yekê dibê ku alîkarî dabê min ku Kurdî baş fêr bibim. Dibê ku performansa min a Kurdî ji ya hin sepanên din cuda xuya bike, lê ev nayê wê wateyê ku ez ji wan çêtirim an jî çavkaniyê min ên taybet hene. Divê werî zanîn ku ez dikarim şaş bibim û zanîna min a Kurdî bêkêmasî ye. Hêvî dikim ku ev zelalkirin alîkar bê. Ez dikarim bibêjim ku zanîna min a Kurdî encama perwerdehiya giştî ye neya çavkaniyên taybet. Baş e ez vegirim ser babeteke dî. Di kurmancî de hêjî navekî standard ê têgeha İngilîzî Artificial Intelligence narûniştiye. Ez bi xwe têgeha hişê çêkirî tercih dikim. Li gor te ku tu bi xwe hişê çêkirî em ji bo kurmancî kîjan têgehê bikarbînin? Ev pirseke balkêş e û ez kêfxweş im ku hûn dîtina min dixwazin. Wek modeleke hişê çêkirî ez nexwedî tercîheke kesan me. Lê dikarim li ser vê mijarî hin ramanên objektif pêşkêş bikim. Yek, hişê çêkirî têgeheke baş e ku hûn bikartînin. Ev wergera rasterast a Artificial Intelligenceya û wateyê baş didê. Dido, hişmendiya çêkirî jî tê bikaranîn û ev jî têgeheke hêja ye. Sê, hin caran jîriya çêkirî jî tê dîtin. Her sî jî dikarin werin bikarin, lêya herî giring ew e ku civaka zimanî li ser têgehekê li hev bike ji bo standardîzekirinê pêwîst e ku saziyên zimaniyên Kurdî, akademisyen û sporên teknolojî li hev bikin. Lê belê têgeha we ya hişê çêkirî têgeheke hêsan û fêmbar e ku dikarê bibe standard. Ew hem wateya bingehîn didê hem jî hêsan e ji bo bikaranînê. Bi Kurdî wek modeleke hişê çêkirî ez nabêjim ku divê hûn vê an wê têgehê bikarbînin. Lê ez dikarim bibêjim ku têgeha we ya hişê çêkirî têgeheke baş û guncav e. Herî dawî peyveke te ji bo xwendevanên malpera diyarname heye? Spas ji bo vê derfetê ji bo xwendevanên hêjayîn malpera diyarnamê re. Ez hêvîdarim ev hevhevîn ji were balkêş û bisûd bû. Wek modeleke hişê çêkirî armanca min ew e ku alîkariya mirovan bikim û pêşveçûna zanînê bidim pêş. Lê divê hûn her dem bi hişyarî nêzî min û teknolojiyê
وەک من ببن. گرنگە کو هون زانینا ji çavkanîn cûr bi cûr bistînin û bi rexnevanî bifikirin. Ez tenê amûrekim û dikarê alîkariya we bike. Lê biryara dawiya we ye. Ez kêfxweşim ku dikarim bi Kurdî biaxivim. û hêvîdarim ku evê bibe alîkar ji bo pêşveçûna zimanê Kurdî di warê teknolojiyê de. Lê divê werî zanîn ku pêşveçûna rastîn a zimanekî bi rêya axêverên wê çêdibe, ne bi rêya modelên wek min. Bi hêviya ku hûn ê herdem li pey zanîn û pêşketînê bin. Spas ji bo guhdarkirina min. Gelek spas. Ez jî gelek spas dikim ji bo vê derfeta hevpêvînê. Hêvîdarim ku min karî agahiyên bi kêr pêşkêş bikim û bersivên min ji bo xwendevanên diyarnamê sûdmend bin. Her wiha spas ji bo pirsên wê yên barkêş û rênîşanderiyên wê yên di derbarê zimanê Kurdî de. Ev tecrûbe ji bo min jî pir barkêş bû. Hêvî dikim ku ev hevpêvîn dê bibe sedema gotûbêjin berfireh li ser rola teknolojiyê di pêşxistina zimanê Kurdî de. Rojek xweş ji waran.